kugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru thaa ithatu mbita MAUREEN KINYA mwana neto mathitho ntukuya narua ni MAUREEN Kome hamwe na Nteto iria nkureterete ni mporo wa bure kuga ati gukira kiraito na ageta na mbere kuringira njebe kawira mwangaza gutwika ngavana wa Meru. Siasa cia Tharaka Nithi kuthethea Mwangi Njoka akimeneria Njuki na we Njuki akimeneria Ragwa. County Commissioner wa Meru gutumiria kuri na unyiwa bya kuria bya musaada akiuria antu bawendi bobwega gutonyera. Kiumia giki kiri ntangurutano cia ward turi murika ward ya Rwire rwa Riera. Mubunge wa yela mpuro wa bori na uria ugucho wa giti kia ubunge tigania East na kiama kia Nopeo Nandi na achokerete ngavana Kiraito uria ntuku ya igoro ethiritwe akirumira kagwata mbaru muregani wawe gechunge kabeabea na gutigira bakwania mpuro wa bori. Mpuro ni achokerete Kiraito na kuga ati kumukira na ageta na mbere kuringira njebe kawira mwangaza gutwika ngavana wa bathato wa kaunti ya Meru. Mpuro akwaragia riria agutirimene na ikundi kathomba bia ekuru ntere cha Muthara. Waburi ni mukamati wa kiondo kia Peter Munya. Yani mpuro waburi kali PA wa Peter Munya. Na mpuro waburi ni round speaker ya Peter Munya. Kwa umantoera kuga yati umetekiri mpuro uwengwa. Jara mantoera Munya enda kuga enda karimo kuga niyo mpuro wakugitate ya kuga. Owara Munyeta mpuro kamo thingatite ora PA ithingata muntu ente kwenda kuga ora kuru thingata mwene. Miari ya ngavana wa Meru Kiraito Murungi muthenya oro akithukira mubunge wa yela mpuro wa buri na ari oro kindanirete muyumbe utigani sigithurano nekeyite imiari yukiritie muyumbe uyu na urito muno akiuria ngavana Kiraito mweti yo ne ontu akathiata Munya mwanka utirio wa mpuro ntwa buri ikurwe Munya kankwa ndokora Kiraito Murungi na antu batiania baile ile Kiraito Murungi wa ile kithiogo kiawe kikario kiweli kikario kithati kikario nkonia wa ile Kiraito Murungi wa ile kithiogo kiawe kikario geturukana eko ratiania wa ile Kiraito Murungi na mporo Kiraito Murungi na mporo no kuro antu batiania ba Kiraito Murungi iwe kuro mporo tio kuro nontikera iwe kuro ruto ikuro ya mbio ruto nontoro wera goro oka make sure muyumbe otiane East akadara ruto na munyanwe au aka make sure muyumbe otiane East akadara Raila anto beto otiane East to support yo na bunge ni ontu Kiraito na cietitie kuringira ndeba mubunge othayo otigani East gichunge kabea uria baukina na mpuru ni ontu bwawe kuringira ndeba muyumbe we kuru kaunti ni ya Meru Faith Kawira Mwangaza mpuru no Azimio yani na tuwikuza tuwi campaign akura sa Azimio ende we ariwa ngavana ni mama ando ngavana ni Kiraito nontu ariwa ngavana ni mama kinya uli nandi ndenda kuwa MP watigania East ne kabeabea kwa nandi nintatumia ali na mali support kabeabea toani mpuru nontu mpuru is a nuisance kirisiasa cia Meru ikiangara kwangaratania antu wa Meru reu mpuru kinya kumania mishieti yo ngavana kuwata mbaru muyumbe kabeabea na inyeletia murunga moywawe iyo kuringira ndebe Kawira kunto mwanya kaunti ni oiji twenda kuwa batu eto antu batiania East na Meru community ngavana weto wa 2022 aretwa Kawira Mwanga na mporo tangaza hadharani kumerua renga vironga Meru yo na hotel shortcut batu kaninga kura ora tishina kura twenda kuona tarehe kienda twaushindia mwekoro bwana boloi kura ni mama tebwa kura ni nani Nyonto mama uwe ni mama
Kulukia titiete kuria kari kwa tambaru murengo ywa kisiasa ywa Azimio la Umoja ni onto kuringana aboni okwino uguni bwani bwa Mumeru. Twesapoti Raila Kereto Muronge na atoka ndokwira ate batwe tutena thina na muntu wembe na tukenda kwira wate tubatiania ibamwete ate minister super minister ora kathe kwa tare kenda ndene thikara Raila akatha are Peter Gatirao na otesa tukatirare ko Nkiripotera Weru TV kumatigania East beta wa Kelvin Kimathi. Akoroba kuma mwerega jwego kine bachumirete na kuorota umwe wao uria bakuga netire giutate na wetikaniria bwao aria ugire akoroba bari gwatamba kawira Mwangaza kirigiti kia ungabana ithurano nebi bakiaria akoroba ba ne batherete na kuga mukuru ujo ne murongo ne ontuboi bari bagwetikaniria uria bakugwatamba ni mithikale ntore na murunga mujwao utirojo kagaruka. Akoroba kumegoki ne barete na ndeki Nteto kutheria rietwa riao kumania na migambo ya umwe wao uria uratangasite ate bo bare gwatamba rumuriri wa gite kia ugavana Kawira Mwangaza. Akoroba banande baruga omane ate bo bare gwatamba rumethekale nturi kanduri muno nontu itwale akaire Jumamosi tuyete kwendusi mitheka na Kathuri Murungi nikenda bakomba gwita mbere gucwa kura ciao na tubaigikite na maromba na itwa baumaririe lakini gugo tukanyumentu kuijire anto ibaumanthu na ira ndiona tando chiamani ora wetwa kanyuji umire na Reverend Kiremi baumire ndo tukubora nikenda runene bakeja kieni nega kithurine kuga Nteto ira bathithetie kieni ne kia muicione ni wrong bijete nduri muno nkiuga Nteto ira twathithirie icirio na itukwenda tigania kana nyambene na nteri inge cionthe imenyegembe imenye batwe twina stand ira twarungamire nayo ya Kathuri Murungi na mithekare nturi na ibo turi nabo kuringana nabo mukaririgite wao mutotigi na aria kuga bakagwata mbaru buruke Raito Murungi kirero aria rura runthe keniuji araririe auga kanyau na arumanire auga ego kironthe riringire Kawira Mwangaza kura kanyau ataugire uria nontu boria endete Kawira augire nontu Kawira wenka noe baromba kura na Kiraito na mubango jura jwareo ijwa gucindithia Kiraito kura atigo tunyamari ura tunyamarite turi antu begoki unde enda kuga uju keniuji na antu bange bararagia nabo bagichieta kanso bweronda tebo kanso bweronda ne akoroba benyume kwaja akorote bwe begoki na kuongera murunga mojo ne gweta mtu akue na boko murombera na kumwitikiria na tuo musimamo rira tukwenda kugontu twiraira muntu aja twiraira muntu aja ni otwara area turendi kwota tenturene akuru uria twatharimire Kathuri Murungi na core bawe Jumamosi nojo jareo kajaragaruka karibu na bwachinje musimamo ne barekirete na kuga kigongwana bagetete Jumamosi nikyo bakathingatira batue rira twakarikia thone aja itwetete antu bego kibonthe kona cionthe ego kironthe kona cionthe kuma kothine mwicio na egoki na apachure yonthe ne ari aja na rira twatirirerie kigongwana gia twaja twatumana betu no batharima tutachokera kaire gukarande guru egoki kanso bweronda tukanuisa kigongwana kira twathithirie batu turiuga ujo turi antu bakansu kigongwana kira twathithirie no kyo kirio na kiu ikyo twitirite na turiromba antu begoki bonthe aturi begoki ibagwatirire Kathuri Murungi mithigari nturi batonye gitine kiu umwatonye seneta no uonge nwete ngabana Oreo guchwa ungabana bwatharaka nithi na tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Erastus Njoka ni agerete mugwekire muchindani wawe uria ni ngabana wa Kagita Gaka Onesmus Muthomi Njuki Njoka noreti akariba getikiria kuringira kura mturumiri ni magamba ja unkumania akiuga kaunti weri na atongeria bakungana barabate na thina Njoka kuthinga tene na siasa bange barabari mwaburi ni jwangwataniro ya Azimio areomba eragwa
Chiachacha arwereri teba kiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka Nithi batongeretwe imurwereri giti kia ugavana Professor Erastus Njoka baada ya mwena murwereri kiombe wa giti kia useneta Samuel Mbairagwa munthi cha mbere tientere cha Kirigini wadi ya Magumoni chia Thikagani Robate Magenka na Kambandi akiaria kirime cha Manieno Njoka na ureti aringi kura ba kaunti no batigetigerie kuthura kairi gavana Muthomi Njuki nuntu bo igambarira ari na rekodi ria utumiri botho kubwa mbia cha mwingi tugaza kubitia kuthurana tungibitia muno nuntu gavana wetu ni mwici ari na magamba mengi muno na ne busu ndikuigua Anthony ngiuga ne busu ni mwici busu nitakuga muntu akina thi kotini akabirwa lumande akina liba mbesa ikamurungamirira nabo akina cioka bwa mucii ethagirwo ekari atia. Njoka ariuga aringi kura baba bakathura Njuki kairi bagata mianka 5 itari na uruti wira nuntu koti ikaja kuwata Njuki na mabetia bagachoka chiachani cha guchwa gavana gungi gukina cha kugia na bahati mbaya akathurwa ni gavana ni mukuigwa ni mbuga bahati mbaya agekalati mwabice wanginya magamba mathire igamba ria thira ni tukuona wega akathaikwa ino ndu muntu ayite mwingi twanginya thaikwe ni tukuona wega mwisho ni kabisa au takuthaikwa athaikwa gatugacioka kuelekti tugacioka kuruthereta kwa by elections muri tayari kurutha by election noe mwendigiti kia ubunge gichigo ya chuka igamba ng'ombe Masekirito wagitigia useneta Samuel Mbairagwa na atongoria bangi kathomba baraba kuri muchemanio niojo bendekithia Njoka gupegwa gitiki kia ugavana Ragwa ariuganwe akobwira giteke ya useneta nuntu kire barabarungi nwe akweregwa bwega maubatuma akari Senator ku understand maunto ma majani na tena majani mbeza je ibanda bwa kwani jare ku mwaka muthiru jare wabau akoka kulomba kura baleo nebo ku understand ta kwera majani nembi na ote kende muntu mukamate ka muntu kwa muntu la mukamatele muntu eroke mugongwa muntu mukamuthiru wake ariuga na tigire mirandi kathomba akiuma giteni kia ugavana eraja bateri kuthithwa mbere i gavana wakagita gaka yoke banda geke ne turetete mbeza na roi 150,000 na gitwere kariogu twa twarete transformer twa twandikanda kajia goko noe Kirito na meneretie mubunge wa Kagita kawa gichigo ya chuka igamba ng'ombe Patrick Munene nontu bwa ripoti erayumite ikiona na ya athiretie mwanka mugima atakinya bunge okethero teraria mbunge mwaka no takinya mbunge mwaka na wewe bweri otwerera into vyetu vya constituency sasa hiyo ni kumaanisha hiyo mwaka yote tulikaa hivyo tu bila kazi yoyote kweli. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima ni moya wodi Ithano cha sigo bunge kia Bore na iria yonekete gukuchiria mwankijo munene jwa gisiasa wodi je ne rumiri ni mathina nkabo mono wagibwa roje gintu kiria gikwithwa gikinyithia ntere mwecha wodi o gwatine bwampara mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kinywa na riunganite na gisigo agike akiaraniria na rombi bagiti giki kia MCA na kuthuja kiroto kiao iguru ria ward ya Ruirirwa Riera gike ni gichunchi kia mbere kia ripoti ya mwanya Wodi ya Ruirirwa Riera ni imwe Ithano cha gichigo mbunge kia Bore iri na mungana jwa kari 18,125 na ringi kura 950 kagitene gaka wodi jini kuchiritia rombi gite kia MCA batantatu wa mbere ari MCA wakagita gaka Peter Mutuma Karembe uro gutwa gukaria gite kiawe na tigiti ya kiama kia UDA ndikugeria muno gutonya mantune ya siasa kana ihita riu ria kansera gwenda thia barabara na mire guteta Iraki na mama bagita kuri munda na Rwanda ino ikuna ikamba barabara na uambitire Kalembe ko Kalembe tithito ria korongwa ni Peter Mutuma
Solomon Kathonkomi uria wijikene muno ta Sonko ni mubiashara na arungi ta muruiri kiumbe. Pumite na guciarirwa guku wandine ruiri rwarera aturi nturene itagwa Kabutukei. Baire baba gukarikanwa ni batri manirende bena kiri mutujo jwa UDA jura jonekanire kumbura nkuchenyo inene ontu bura bariritie iguru riabu. Twa decide no to ba kwendia ba kubanga kwendia certificate ira to wananchi batu nenkerete ki my opponent batu na tutauga twite independent no to thiguru yetu na katiba i progressive ni to opportunity kwithira either uri mtu kiumbe kana uri kiamene no ni twachithire as an independent candidate. Na kama yo conduct opinion poll kiona igunde mbere kia make decision yakyo Nairobi na twali tubaire na twali openly tunaona the reason why na irathomo ikiama na whatever and ndawandwa that certificate. Yes. Unge ni Tabitha Kananu uri orungi na kiama gia Safina ari mu biashara na mu matukio nkuma. Kuma nture njotene ino nchiariri ndarererwa ndakurira ndetera cukuru ingwete kiote muntu uti umenya rwiri rwarera nontoni ndari mugi yumwe sana na ndachindana na muntu ini representa bure yonte nationals. Felix Kithenji niwe wari namba ijire ya Peter Kalembe kithurano kithuru na kagitene gaka arungi na tigiti ya kiama kia Bas. Undi mukari rwiri rwarera nchiariri nture mutuma sublocation karanene village antu abaingi bauga nchoro iboro lakini nchoro iboro iboga itindera bo ndimbi primary school naja gwita mutuma bangi baraba kuromba gitege na tutumbeta kwaranira na Boni Beti Kiambati arungi na kiama kia Jubilee na Dickson Mutuma urorungi jamuruiri kiumbe ituchokete twatuguana na rombi baba bagitekia MCA na kubaka nyaga kutheria jamoja magijara bakwandwa na jokenda kubatera kura. Mbere kuma mwambereria ndererwo ndi project ya Karembe anga nenkeri milioni 4 bange bariuga nenkeri milioni 1.5 anga mbejete kwenyangia kura thaa ici nande ni ereta ekora arerwa project ye nande nane ragorirwe ni rakirwe nyomba nande ntije thro mbeca ira milioni 4 ndanenkerwa achirena inamire na anto bakerwa na nenkerwa kaire milioni 3 anto beto kiamboire ntuko ya narua tabite project ye muntu baraba gweta na project ibo project chiantu urori gitene ndaigetwe akira antu bakwaraniria na Kathonkomi na betekaniria endere mwankeje ya MP ndenda ikwira mukario ruire rwarera atiri bou ni urongo kabisa utibyo twaraniria nwe kinya ntuku imwe biegenie endere propaganda ingi ni we kwirwa kuona mbeca nenkeri sijui milioni 6 ithirikari kana nene bathirikari nikenda tumbo shindana na andu bako bagi siasa runarero siasa na kambere kinya kethero antu barabeto anene bathirikari tiaringi ku siasa pena right ya kutara muntu kana kuga muntu rabakaringira kura na kabategere tabona Kithenji ena potential egukire ruiri rwarera so mantu ja mbeca iwi siasa chikirine antu bako ba siasa lakini ndiuga ni tharimo no tote muntu thurite mbeca ukaro ena mbeca ntinyarinya ukothura tote muntu thura mbeca uria ukaririte gitege ki Peter Mutuma Kalembe magita ko magita na ethiritwa akimenerwa ni kiraba mobagwetaga ja kwiringa kibara untu bura nande hachoketie imwe kurwo kwano kubwatera ubwira kethe impara ya buthuku no nkarite no miaka 20 na taana kono ntu ataada ingwitike ndara ya buthuku anyway ina wikaniti akwaria gwakwa ketha gugo barabara guthithiro no ekirwa maramu imbio kunoga ndaguni kwaria tuinde tumbi na miario mwanya na sauti yakwa ni nene omba kuthwa nkiara yo na inya omba kuthurete ni ukona yakan kwara yambio so akwa ntera ya buthu kwa mpara ya fact number 2 ntera ya bubui kana uganga kungenta ntingenta ni uchamba ndi tugwatanire ntuku ya rojo kiri gichunche kebire tuthikire kiroto gya tongere baba kiri weti na mbere bwa akari barwiri rwarera.
Makire rugono rune tukona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection chekiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection chia bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Nteto Nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotu lingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Eza toko odhiri mobatu ja kujonde shopping aja Sayen supermarket na Arua. Tue na deals chia mwanya na shia kuogokenia kagite negaka na iteko inyeri mukojo waku. Itue supermarket ire tongerete Mero na Ntura ire ya kwe. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na medhashe gutumira njana obishi intobia stima intobia kuruga ngushe kumataki na ndhe goro inge into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bekare ya migate na cakes butchery na binge Kathumba. Tue na parking ino karia na enene ya Ntubonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Mero na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Aranire na tu na Arua kukurukira 0114 697 050. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jerene Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Mero. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na Arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto Nkoroki turingire gukurukira namba iji. Mero ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Munene wa ngabana ni Baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite
gavana atwire agario murungu munini gavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo gavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na into kingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuotawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utoko bombukita appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nga accessible bwambona ko ensure gavana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirime dikarintori tariki kenda mweri wenana ni kenda gavana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanamira ura medika lentori ura Weru kumiru. Ngichokera na Nteto Nkuruki County Commissioner wa Meru Frederick Ndunga na ugete County ya Meru iri na ugwati bonene bwa wagibwa idio bya msaada ni aria orite ikundi na ntuba wendi bobwega guchumiria kenda gutetheria kurwana na mpanga ya mpara. Nkuruki Ndunga na ugete kiriweza ni bwa idio bibi akethairwa agitegera aria siasa bare akiba kugwata mbaru thirikari konge naku uria ugochwa getikia mubunge wa Ekuru na kiama kia UDA Elizabeth Karambuka Ilemia na irio bibi kwethirwa bikiambirirwa kwethanwa machukuru akiuga kuri na rito baba inge bomba gutejaniria chukuru ni untu bwa mpara. Muthurumruki katutaririe ngana county commissioner Meru Fred Ndunga agwitega gitaka nandi kwina kundi ko kwingende na county Meru kwina umo no ntubambura kurega kura ketumina ndio ntubaba nginde na county Meru barumiri ni mpara. Na ukija upande wa chakula, kusema kweli kuna upungufu wa chakula. Hasa katika yale maeneo yanapakana na maeneo kame. Kama kule Mtwati, Igembe North, Tigania West, Tigania East, Bori East. Hizo sehemu ziko na changamoto kwa upande wa chakula. Na watu wengi kwa sasa hawana chakula. Serikali imejaribu kadiri iwezavyo kutoa chakula cha msaada mara kwa mara. Lakini naweza nikasema ya kwamba hicho chakula kinachotoka ama kinachoelekea mashinani hakitoshi. Untu barabonekene kinyoro gucogitikio bunge mwekuru no Karambuka Ilemia agwitana baba ingi pomba kuru maguta chukuru no ntu bakwagirio ndi crusendo ana gucoka chukuru na bakarabwega no ntu ri mwana akunyira na karibwega akathoma bwega to introduce lunch school renge niwe namo nyana batirio ko wabera kwina irio chukuru bageta chukuru. Na kuringana na county commissioner Meru augite mwankire nandi utemutaratara thirikari ireka gutigira ati chukuru nyingi chokwa ana bakethora bakirire chukuru. Siwezi kusema kwamba kuna mikakati ambayo tumeweka ya kutoa chakula kwa mashule. Hatuna mikakati ya aina hiyo kwa sababu kila mtu nitakana agharimike na wazazi pia nitakana wagharimike. Mahali wazazi hawajiwezi, viongozi wa maeneo hao wanahitajika kuwasaidia hawa wazazi. Neromba wekirie ndiwega idadi ya wananchi wahitaji inaendelea kuongezeka. Ndio sababu natoa mwito kwa mashirika ya ufadhili yote yaweze kuungana pamoja na serikali
ili tusaidie hawa wananchi ambao wako na matatizo. Na ndukia kagojo kimanto jegethiri kagitaka siasa. Visa vichache ambavyo vimetokea, vitengo vya usalama vimechukua hatua za kutosha. Nakumbuka kule Mikinduri watu wengine walienda wakafunga barabara huko wakaanza kupigania kwa barabara. Tulishika wote na tukawachukulia hatua wote bila kujali nani ni nani. Na huo ndio mwelekeo. Na mimi nataka nitoe wito kwa wanasiasa. Tafadhali. Mnapofanya kampeni zenu, zingatia amani. Ngiripotera Weru TV Bitamudhuri Muriuki. Aciari kuma Tharaka ni bakuria arimo gwitikiria aritwa cukuru kinyandiria batarikia kuria bisi bariuga jaria maingi berigaira kuona bisi maketha za kwendia irima riao untu bura buremete kagitene gaka ni kwithirwa mbura itanganire kimera kithuru untu bura bubatigite batina iketha ria kwendia bona mbecha. Paul Kabithi na Chokuma Tharaka. Amwana kuga muturire gwititie mbura nteretia Tharaka kagita gakatiromba kugana aciari kuma nteretia Tharaka bagitiwana kinyamara kinene ikobakaruta bisi Masa Tharaka Saol nonto mbura this time etiraura kagita kambura etiraura na otiege to kinyakere mundani wana kinyaro nyani gotua imtoto omweta omara twire na colleges na meye na aramendi to arethirie mburi mbuga kaunti yetu kana cia jibonde ba ojaji bakuthira ndi bakiona amenda ni arethirio tiege ntokereku barianga masinani lakini otiege twika mbura etiragana na otirige nto anto baraketha na irio otwika bitia ketho bietia mono lakini ndithia ciago mono watwika ukendie kinya ng'ombe utiumba kugura mekebe 10 just imagine mpempira chuma chiringi 35 emunderuma mukebe ni igana iromba ria urinene ikirarimo gutigiri bagwitigiria anabo ibakuthomana tubeca tunini turabakomba kuria araba inge iba otoma meshie no to kyo kundi kyo manetia no to babisi lakini tio aciari to tiona ko barera no to tiena mbeca inu bareja baya bachoka njara inderi ito koromba wotwegerwe kiao ikenda na bara batweka elder schools kagita kakaranga boya kana manto magarukanga bonge kenda bo 10 bakiruta mbito kiri mujimbo wa Tharaka gitonga murugara mona governor Nesmas Muthomo Njuki winkoromba government yetu county government yetu erore rungura Muthomo Njuki atwegerwe kiao ndo tutethie kinya na mbazare murungu na utethio kuruke na gwakoroka uturaithieria mono turaithieria na metho memairi nenu rekuno ndo idio bwa bietetie kethero county government kinya national government no tutuganirie no cukuru yetu tio na bia kuria na betu batio na bia kuria lunch time ana ba tendo gutuko ina ba kai baba umbi to kiaranirie na mwarimu munene wa cukuru ya Kamatungu bwana Musekirugi ne atentereche Tharaka guma ikio muno ntugutire mbura iromba kugana bobo karikite gorera cukuru no yombite kuthokero ikavana wa kaunti ya Tharaka nithio Nesmas Muthomo Njuki na mathanduku marito na ino nyuma ya ndomia cukuru na kubia mwarimu kuruku nkiripotera Weru TV kumanteretia Tharaka biti wa Paul ugwa Kabithe Ntuko inka inyuma ya mubunge wa Igembe North Mauka Maure kweza na irio bya msaada kire imwe chanterire chirumiri ni umubwa mpara na ndi akari ni borete thirikari kweza na mutaratara jo mwega jo kweza na irio bibi kenda mtu wonde uria uri no batu atetheka bariuga bari no gwa siasa kaba gutumira weza ni bwa irio bibi ire njira ya kuiguna ge siasa. Nicholas Chabare gatumenyithie nkuruki batu mpara na muno na kwomere ana bongo baetera masukuru impara tebi tona atwe kantu bakwa gaika me ayongwa no mire to gone bego bipinge tombe ko ewa na bia no anjere mbea antu bombe ko ni bego lo bibati go kwa ya no bibati ona baina kinyamara ge kwaga abia kuria agogu akariba ntora mwanya kuma akimachia kuthi ile njoka mwanka akinya akilera untukura kuma garagite ebonene na bakwaga abia kuria bariuga bobati kwenda irio biretwa ana anto basiasa no ende bibatiri kwithiro ya kwithiro bimaneti na thirikari ibiretwa gukurukira machibu obao wamwe na anini baho no ntubiba bakomenya matura na bakabanga ni abura bakagairwa irio bwega bigura bira biyete na njire siasa na bigura bitebati ko na njire siasa thirikari ya gwithira neto eta bigura to bati ko kunenkela no tera ro thirikari security katanu bigura to ajira kethisi bokana subscribe ka sabueria baba bati to ajira bigura to tebati ko ajira ni MP no ntoko na siasa kana ne itara siasa uko karabia kura bira yaka we to toromba byukura
na kumora kumete ne batu to na bia kura biu na to mira kenda we to watela na utetro to watela ra to mete kenda to watela barabena de no batethi na barabena mparo banyiria ne idara ko kari uo we utaturetera bia kura renge idhaye idara siasa we yeta bia kendo mnyotro omba kura na anto bainyekelete impara kinyana batego na bia kura bato taskuru itwara rutuni MP maore maoka bia kura bibia kinyeregelera ende bitanire kinyakwana bia kura biu bia bati kwa no bia bati go do vina askari na chapsibo kwa tuka ndio tekinya askari bare bia kura ne biu no bonto bia turangirwe sibo na sabwire bantu reke we ba buto kwambere bia kura biku biu nye biu ni siasa kwenda kukubindia menge nto bimwe bia siasa kwenda kwa bwithia lama ya kura bakimenagiria mamwe makarika amara bakugo imonekire aibo igita aria kugoegwa abia kuria gukurukira amusiasa omwentere inu bariuga bo batikwenda onto bobo dinambe no chokero akaire nteura inu cha kwao kaya kwithiro kwina abia kuria bikareto ithirikari onto bo oni nkromba thirikari yetu okia gwithiro babu bwe thirikari no bwendo tutethi na njire bia kuria kana njire rengi no bonenkane bia kuria bieto kwa ndisi ora bonenkana ira bikathanu masibweto paka nenkera masabueria yakatwa bia kuria na njire mbe ayora batwa ya kenda tomba twende oginyilo ibia kuria na tomba kuria twende oyora bigoyeto tutethi kenda biombo tutethia bia kuria te bia tote kwenda ibie bia yumbe ibie ginya bia ndisi bia kuria birewe bionde anto baina mpara ibia kwenda kuria bia kuria kuma lenjoka gebe north beton class chabari. Gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria na ugite agatongeria Kenya kiri maandamano ja kuregana na gwitia kwa maguri ja into bimwe bia uturo birio mutu untu bura bonekete kuinyiria Kenya baba inge anene kwa igitare ambere buru mutu jwa kiro ijire jwa nkimane jo kinyete chiringi magana jairi Boniface Mongera katutaririe. Nwe gavana wa kaunti ya Murang'a bwana Mwangi wa Iria urakagite ne kakaundi bobo kurunga magite kyo raisi cha nthiguru ne bwetite weri mora gokia na ndi nagarurite ruthiomi na ntiro choru gite kagite ne gaka arendo tumire nyewe na mathugani jo kwerekithiria Kenya bethiro bakiandamana nya kuria kuringa kura tariki 9 muri na mwaka jo kirithino binene mwanka batigire magulija mutu jare jititia ja nthiguru ne ja kwithiro ja kinama wa Iria kerena ndikiba Nteto nugite gatigira kunjira Kenya babendire thirikari rais Uhuru Kenyatta mwanka magulija irio jacokerera jarari. Hakuna uchaguzi tarehe 9 bila kuangusha bei ya unga. Na nitaenda kila mahali nikihubiri hivyo. Hata nikifanywa candidate wasinichague pia. Unga iende chini kwanza alafu tuende kwa uchaguzi. Kenderia gavana wa Iria na shokete menile mutongiro ngwatani wa Azimio Raila Odinga na mutongiro ngwatani wa Kenya Kwanza William Ruto nonto bonto burako batyo tetera Kenya kagitene gaka kumanya guite ko mutorire. So they can sacrifice my candidature. I'm not too much bothered about that. That one they can go and eat it. My candidates they can eat. They can go and cook. Chapukati and his masters can go and cook and eat it. Wa Iria akwareja domegitia koti Supreme Court nyumekuma kwethire mochwa mugamithane munene ja nthiguru ne Kenya Martha Koome amwira ni nyamutariria mathina na mithangi kwe mingire thirito kurukirite agechwa Kyoto kiguchoko kiruro gite kyo rais. What I've requested the CJ to do is to just accord me a judge, Madam CJ, and let the judge deal with me the same way he deals with the others. Others are taking their matters, they are being executed in 3-4 days. My matter has taken 1 month since I went to court. So, I'm happy. I've been listened to by the Honorable Chief Justice. I've been assured that they are going to accord me a judge. Okorerwa mukarite onkiama ibisi ofura Chebukati na rega kumwetikiria gavana wa Iria nyumekuga we othuranite saini kumakire kaunti kenda kino ntwa saini kumakire kaunti 24. There is a philosophy that no Gikuyu should contest. No Gikuyu of substantive support should contest. That one is there. That's what they are driving. I know. Then they put Mwaula to appear as if he's representing the community. They are playing tricks. They put Wajakoyo to appear as he is presenting Ruyas. And then
the 2 horses are left there. We know these things. They're not going to hide. They know my impact. Ke reporter Ntoshero TV kumaja kengina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Athenjeri ba Murungu kuma gicigo kia North Imenti ni bothuranite na kurombera ithurano aria nkuruki bameneretie endekithia ria umwe wa baria bagochwa urais niwe Profesa Wajakoya ria urimi na kinya wendia bwa bangi ni aria nawe uria ukuromba giti kia ubunge bwa North Imenti Elias Murega oriti akari kuringira kura atongeria baria bagatetera yoto biao. Muthuri Muriuki na riboti eji. Muthenya narua atongere bogitike mwanya ndene North Imenti ni batirimene amwe na kuthabakithia maromba bakirombera thiri ndene Kenya na kinya ndene kaunti ya Meru. Na mwana tujao ni kutigira atongere babega bakuthurwa barabagaitira ndungugi. Tini tunaomba Mungu the all county na North Imenti tuwe na peaceful campaign and a peaceful election. Nasema ya kwamba tusishaguane kwa ukabila, tushague mtu ambaye anafanya kazi. Ni kama mtu ni proven, mtu amejidhibitisha ya kwamba yeye kuna uongozi ambao unatoa matunda mema kwa wale ambao wamemchagua, hakuna haja ya kubadilisha. Biblia inatuambia ya kwamba barabara huko zitakuwa za dhahabu. Lakini hapa hatuhitaji dhahabu, tunahitaji rami. Biblia inatuambia huko Yesu ndiye nuru. Na ni ukweli. Lakini hapa tunahitaji stima. So kabla twende tunahitaji tujue ni nani ambao tunaweka katika uongozi. Otherwise tutakaa kwa giza tukisubiri ile nuru. Na Biblia inasema hatujui anakuja lini. Amana bubu bega bakimenyeni atongire bamwe baba konyaniria kanisa bakigo bate makwa na kinya ngoroki gutonyera Wajakoya urokonekana muno kiringa siasa na mantu jege bangi. Hata mtu akisema atafunga kanisa siogopi, because the Bible says I give you the keys of the kingdom. Biblia inasema I build my church and the gates of hell. Haijalishi hata ingawaji ni president ya manini. Inasema the gates of hell shall never prevail against the church. So ninasema kwa ubiri hatuogopi, watumishi wa Mungu na kanisa la Bwana ratangaza. Hatuna vita na mgombeaji wa kiti cha urais. Lakini vita yetu hatutaruhusu vangi katika jina la Yesu. Mbunge North Imenti Raim Daud akiariria athenjeri baba auga we na wendekio ithurano bijite akethwa gikuruka. Sio kila mtu ataweza kunipigia kura hapa, na sitawaambia kila mtu anipigie kura hapa. Lakini unajua nikiwa nimeomba Mungu, na ndio nasemanga kawaida kila siku, nikiwa nimeomba Mungu, najua Mungu wakati utaenda kupiga kura ukiwa unampigia ule mwingine atakufunga macho, atakubadilisha roho, upige Raim, mambo yaisha hapa. Hiyo ndio maombi peke yake niko naye. Na Elias Murega kinyago gitwagitio giki kia North Imenti agwiteka gita kaka no mwanga North Imenti ithura mutongire ukomba kumetetera okorie gita ria Biblia ya ndwanga ogere Biblia etomerukika twari waire oni na karembe oire na Murega natoga rege mas eta sopere oyo kuambikeni bunge no Murega into msimamo Murega into uga manto akarageta timanto za kuga teno de kwa kura bora za akarageta na ntomba Murega imutongeria untested na proven imutinguge no kwa ya municipality manakura sakolera gedene au na nige to kuga kagita na kinyaga go change sasa no kageta mtokoira kwa pongera ya ketano ya 15 kana ndio ngwe Ukiripotera Weru TV mbita Muthuri Muriuki. Magana jambe umbithe kuma wardine akirwa na arini bachumirite obisine cha DCC wa Bore East bakimeneria mutaratara jo kweza na nguge cha kazi mtaani ni araba ugete bamwe baria marieto jao jatumiritwe au kabere ni jachokireza atezanirwa gutena itomi bya kungana barugana ndi kazi mtaani ni anjiritwe gutonyithwa siasa ontubura batenganiri nebu.
Ukembethe bakuma ntura ya Mbaria Marinya na Nteringe wa ndini ya Kirwe nari ni basumirite na gwikinya mwanka obisine cia DCC wa Boris ni kiraba ugite nyuma yao kujukwa mugogene ya kazi mtaani nyumene barongekirwo ngogene na bangi baberu kujukwa runguru agitumikira batekwerawa na kinya batekutarirwa taririe ni mbie kuendelea misi jetu kuma Mbaria na ara munanda na tukuja mwankaja kwa DC na kira gyo tuletete aja kwa DC ikwithirwa batu twarungikirwa kazi mtaani kiume kimwe kithiri na twera twetere kwi mantu ja kuthithua na tukura twetere mantu ja kuthithua kwi antu bamwe baria turaigirwe ibatumiri message bate batwe na bo tumirwa message bambiria ngugi imenjitiri atu twina ria jariri umuria kutetera mbeca chetu twitire ngugi indi babutirwe kwa batwe tukatumirwa message no ti message cigutonya thimune mentu kwa ithano turarungikwa turero tukaringirwa thimu na monka na aru tutaringirwa thimu gaturejera kuona antu bangi ngogene iro tujukiria atua ekweja kwa DC kenda atwira na atia bau bangogene bagwita ngogena twandikirwa ngugi Ndukembethe baba bariuga ngugi ni jeketwo nyarigi siasa ni bamwe batongeria gintu kira bamenerete anene na kuga no mwanka boneke oto kiao na kwandikwa ngogene na njira cia weru baigawa kwina na siasa baria baingi bazimio bara baratonyerete mantu jaja kenda kwa antu bau bangi batio support murengo jwa azimio batio mba kwithira bakiona ngugi lakini otwariria atwira mantu ja siasa jatitonyera ngugi neje irombere akwa rira nkuromba itu futirwe mbari bau baeku na batu twinthe twiyome twandikwo na mbeca cietu iria cia na mbeca iria cietu twaitire ngugi ciumbe ndiromba yakwa ndiromba thirikari ngugi kasi mtaani igatonyithwe politically kwa ndiromba bara baandiki ngugi na bacokio ngugi na benderea ngugi nontu itwandikirwe na ingocokia nkatho nontu bwa anene bara batugwatire mbaru beja gutugwatia atongera bagisiasa na baba kumerera gite kia MCA wa ndini eu bara baikinyithirie na kuthikira mbeu mbithi bau na kubaiki mwanka obisine cia DCC ni bekite weru na kuthingatira kioto kia mbeu mbithi bau na gutigira ni bakuona mbeca ciao na nyumene kwandikwa kairi ngugine gutina kwendera bamwe jukumu yakwa nandi ndi mutongeria wao katukageria gufuatiria tumikishwa kiawe kuonekana tema arabu tucoke tumikishwa nonto inyethira muntu ena powers na achitumire bwega onto kule antu beno nene bo nene mono lakini alitumira kuinyeria muntu munini na gitendo kiu oningo ugikondem onto muntu ule ogwita kibaruga kazi mtaani akona chiringi 100 ntuko 100 jate kongana mutu na jate kongana inya muchere tema na nande thaire muntu akethirwa na kumba guintafia na ngugeje ya kazi mtaani abo kamunenkera otongeria tekauga bwengwa inyanja cienu kyo gyatuma ndi mutuma na ndongi akiama kia William Samoei Ruto ndauga ngatetera asurazu wenzangu no nto asurazu wenzangu akinya ngugeje ya kazi mtaani eri ethirwe ikinenkerwa antu bara vulnerable kana antu bara beno batu bwangu geu na ingwete kibo baba yuthi bara aja bara apply tenguge online na bajokua bacoka baronge kwa kaire batena sababu ya kuronge kwa batera menya MBA kurenge kana thine kuronge kwera arimbi ikyo kiratumite baigwa bena concern ya kwenda kumenya kuma ke ofisi yongwa ina thine ri ndikwina ma DCC otwakikishira akethorwe neutral na ntongoge ikanenkerwa antu bara itangogeu nonto ibo bathuri fairly na ibo bathuri ba apply te through online bara bange barare bakojokwa section ya nkando aria kwatuika kwa antu bajokwa nkando ake kenda bomba guita ngugi DCC ago gutwakikishira ati nyabongo bakurungikwa kenda antu beto bajokwa lenjo ni ora barajukitwe different regions bomba guita ngugi na bomba guitethia Ngiripotra Weru TV kuma Kirwe gicigono kia Buri mbeta mawira kirigia akariba kuma gya nkanja nterecha mithero bari na kugwirwa gukwingi nyuma yabo kuririkanwa kwithirwa bari mustarine jwa mbere kugwatithanirwa stima uria ukurira giti kia gicigo bunge kia Mara gitonga bongo no reti akari nyuma yabo bo kwithirwa bakigwatithaniria nyomba ciao nandi mwandiki wetu wa Nteto Mugambi ena chonkuruki gutire kiriro kairi gia turiba gia nkanja na mutindo akiri gicigo mbunge kia Mara nontu bwa stima bubu igotwika thirikari ya nthiguru ya Kenya neriukitie mutaratara wa gwikira akari weru gintu kiria kithiritwo kio ni antu baingi ni bakurira bakiwa batena stima na antu baingi batikomba kwa afford mbeca ine kuriwa ngiri 35 ya gwikira stima riu ni ndathire ndabakubiria ndaria na thirikari ndauga antu betu ni batethwe onto antu baingi ana batikomba kuthoma onto bakwa stima
ko une kiriro gya ntubetu na ndoni tutumba gwetera mwanka kithurano gikinye nikenda ntubetu batetheka guringana na mochia cha gitonga Kaburubongo wa muntu wonthe uri akuve na transformer agekagirwa stima inotheri atakurigwa no ndururu twekira transformer anto babe 600 meters kuma ke transformer eu barikirwa stima free of charge alafu tukumau tukena soka tukena kira transformer engi ikena soka ikena irwa au ange mbere kogu ino ni project funded World Bank na ni agotethia antu betu na tukathi na mbere gucurikira antu betu nikenda bagwate stima. Bongo augite wagia bwa stima kiri gicigo mbunge kia Mara burari bugutwika kironda kia muteneka. Augite stima ino itigwikirwa kiri gicigo mbunge kia Mara gionka indi irikirwa gwa kaunti yonthe ya kirima gia Kirimara. Ndienda kuga atiri nimbigwite irero ji antu betu kunde Mara kuntu kwingi kwina thina stima nara Mwembe nara Ganga nara Nyamwera Muthambi na guntu kwingi na Chogoria nimbigwite kirero gia antu bonde na ninko bakuberia na ningwetikia ngai embere montu meto makathiwega na antu bonde bagekirwa stima kurukira mamatori bantura ino cia giankanja na mutindo batithite gikeno giki nitutulite miaka mingi muno tukirombaga stima na tukiriraga nuntu akwaga stima tio turatulaga ontuko ona no utirime muntu mulumwe no kamwira mpe 10 nkagulile jiana maguta mata nikenda jiana jiomba kuthoma wale ni ndoda ne baraba kumba kulota na baraba tigalite na twanini mona ngwe cherige kinya mudenya wae lo mudenya wae wera to ikatwa jende kukunde kulinga baramba nete nyomba ikitondekagwa ona ni kwa kungwa kwena we lingwankata wekirwa tomndiro kandi ngenekirirwa kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Hau no twakinyira muthatu wa Nteto chetu cha Weru Ithatu mbita MAUREEN Kinya munaneto mathithio MAUREEN Kome ethera wena utuko bubwega. Eje ni Weru TV. Twitter ikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio bia kubia nguku au we biashara ene. Ndio twathomithwa course ya spinning ni mwayombe ndene ni wa gwika ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundu area. Ali baite. Ali Nandi no chionerenda gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Umamundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero.